Jo, mama Afrikaans thata, yo ene re ya di-competitioneng, ene ba itse le re buisa Afrikaans. Ska tlo ntena re tseba Afrikaans gone, jwale re etseng gona re sa etse. Ao magrisa. Wa fitla hantle Mzozo, o ko thuse ngwana kuo a practice Afrikaans. Thusa ngwana. Yo Afrikaans, why ba sa re bo English nyana bo what's happening? O ko thuse ngwana, what's happening nyana, thusa ngwana. Yo a ina kuna le stress wa bona no tla bo di September tla bole kopanye hore diphahlo tse ntšha jwang. Mo thuse hle Mzozo, o ka mthuse ke tla o zama nyana ka ya skipa nyana. Ya September, ke tla o zama hle ngwana. Yo, komiso. Waar kom jy? Kom by die besigheid so biddy. Ja. Wat doen jy daar? Wat verkoop jy daar? Jo. Wat? Au Pieter ja pil goed. Wat doen jy daar? Ek sit net daar so by die straat daar so. Vir la cargo daar so. Jy weet mos die smoothies, jy weet mos alles. Ja. Wat is there? Wat yan engweki? Ja, ek weet toekie. Wat verkoop jy daar? Jo, next. So, wanneer jy geld het, wat gaan jy doen met die geld? Met die geld? Ek soek die geld, jy weet, ek sit na daar so, ek is al die smoothies, ek soek baie geld, every now and then, ek is think about geld. So, wat bly die dinge wat jy verkoop? O bua fast, na se gratis, re phomone. Ek is baie honger. Ja, dijo tsena ke batla tse ngata. Dijo tse ngata tsa eng o thusitse ngwana 2 minutes ka Afrikaans? Ya mara ke mthusitse le ona bua di ferkonte tse ngata. Ibile no sthola skipa se ha mthuse enough. Ha no sthola. Who come? Anke o na le business, ha le etse tšhelete business nyale ya lona yale. O tla ithekela ka tšhelete business. Jy moet koop die klere met die geld vir die besigheid. Ja, wa mutla jwalo ga ka business ya rona, wa mutla jwalo. I'm from the ghetto, you better respect that. Open only Gumba fire since from day one. Abuaga loto, buaga kasu, buaga the same thing. Afotele ngoma, asi aga my people.